Strengthening the Tipra Motha Party's outreach ahead of the upcoming TTAADC elections, CEM and candidate Purna Chandra Jamatia spearheaded an intensive door-to-door campaign across the 20 Kila Bagma constituency this Sunday. The CEM traversed multiple villages under the Thelakung Village Committee, engaging directly with residents to discuss local grievances and the party's vision for Greater Tipra land. The grassroots push culminated in a high-energy courtyard meeting where Jamatia addressed a dense gathering of supporters following a spirited rally through the village lands. Addressing the crowd, CEM Jamatia highlighted a significant shift in the political landscape, claiming a resurgent wave of support for the party. Jamatia noted a tremendous response from voters, suggesting that the party's grassroots work is resonating with the rural electorate. Jamatia emphasized that the people's unwavering trust in the royal son Bubagra remains the primary driving force behind the party's popularity. Ini ceng election campaign Thelakung VC ni andaro joto parao ceng gurika puila wo ceng no apitra mordong kami wo ceng pungo program khalekha boni pore ceng 2 nong koloni 3 nong koloni ADC koloni teibe gorjong khola nini satrai koloni Thelakung mochong champa shorma माइके जों ताबक सेसवाय गामियाव सफायखा टोटल 10 ता जागाव 10 ता पाराव जों दिनै थेलाकुं एडिसि विलेज आमसायाव जों प्रोग्राम खायखा जत जागा थाङो ब्लेनि पजिटिभ जत न बुबाग्रानि लगेवनो लगेरनानि बागै रेडी मैक्सिमाम जागावनो बिरोधि शून्य जत तिप्रा मथानि सपोर्टार मांगनो जों चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रानि लगेरवै जों बाके चिनि तिप्रासा ni अधिकार no manai omosong tini joto kami go thangoi jeng kokpi lai thani chini logeo tongo soigoria BC ni in charge chorbokolai nini Thelakung BC ni in charge Khorang kolai tebi chini block committee ni president kunoi ni tongo TTAADC ni Jotno Bala Jamatia Tipra Motha Party ni Subut Kumar Jamatia tebi chini YTF ni vice president Poto Jamatia no khawoi chini YTF TTAADC chini Tipra Motha Party ni warriors ro joto no chini logero laiwe chung joto Thelakung amchai ni parawo chung 10 ta jaga wo 10 ta location no program khailewi chini beskang ni chongmari wo chung tumani bagai chini Tipra Motha Party no bodoi apply khaine ni nang tumani chung bubagra no logero ni nang omahike chung joto no awareness khaile Sir, pasumani pore Tipra sarangni samung pilatam khala janai. Achung thanai wo buchung pasumani pore chini first priority chung chini Tipra sani rights ni bagai chung movement khaimani yago lo boni loge wo chung chini healthcare no chung important onai education no chung important onai chini rasta ghat hayang mai no important onai kamiam sayo tuini byabostha ro kori mai no chung tei bujura lo fight khainai tani ke bebag no chini under department kori ADC department kori chung state government ni thani bono pressurize khaine ni nango chung botro no pressurize khaine ke chung tei strong mangnai karon agotla wo tomi boro chini kogno khnaya tabo ADC dokhol khainai hoi boro kobi dokhol khainge tei bichai yangnai hani bang pas mani ya golo chung tini je guri nele mani jaga wo problem mani ro no chung focus khainai agi bu focus khayu haifane tabo jodi chung teisa kobang ke paimani ya golo जों तेबो दरखे माने कराखे प्रेसाराइज खाइ माने हने आशा खाइ चिन बुबाग्राबो तेबो स्ट्रंग नाय हाइ हने आशा खाइ सरबा बासा ताव गति बार सरना हामजनाय हामजागिया अमा उनि पार्टी खलाय ताव बकक सिटर साइ दं महाराजानि गेसो आब्रतम सानमुसुं बरना काइसे कगनो सानानि मुसुगो निजेनि दफानो दकारोय निजेनि दफानो चाजे यांगै बैनि दफा बाय ताबो बायासारि खाइ दंमनि बो सालसा borok jawab manai je buini busa hamani buini busa nang nai hachi nijeni takok jesupan hayang tung bo nijeni takok bono si jorawo chung logeroni naw kintu buini takok bai tabo thi ase jora kahani ni position kaha tabo nono ador jotno khai kok borom ro sai tongman kintu jefroni ni jora hayang nai afro nangni ni takok ni Tipra sana nang
hamjangnani bad dongnai hani bangai ang borokno sanai musugo jora tongseni khasidi jora tongseni phaidi chung kaham ke chini tipra sani odhikar ni bagui chung chobak khalene The CEM reiterated Tipra Motha's commitment to the rights and welfare of the indigenous Tipra sub-people. As the TTAADC polls approach, the 20-kila Bagma constituency has become a focal point of political activity. Pure report, Chini Khorang.